Azını bilmegen köpni hiç bilmez. Tatar halk makale. Akılbat tapşırığı yeniden özünün bilimge umtulgan dostların selamli. Bugünkü katnaşçılarımız ne derecede bilimli iken, eydegiz birgelep tekshirik. Bugün bizning bilen Zemire hem Kamile. Selam dostlar. Selam. İşensiz, men Zagirjinova Zemire. 185-ci liseyni 5-ci A sınıfında okuyum. Men zamançı biyu bilen şahırlanam. İşensiz, men Gülfudinova Kamile. 185-ci liseynin 5-ci A sınıfında okuyum. Men gitarada yaratam oynarga hem resimler yasarga. Katnaşçılarımız bilen tanıştık. Hazır oyununa başlasak da bolar. Birinci tur. Oyun 4 turdan turacak. İngilek birinci turunun kaideleri bilen tanıştıram. Sorav yangıragaç katnaşışı balını özü koya. Onlara cevap variantları təqdim etler. Şiratlap olan soravga cevap biri. Cevap dürüst bulan şirakta bal katnaşışı hesabına bular. Dürüst bulmasa bal verilmey. Birinci turda 5 sorav. Barlık soravlarga da 10 bal koyup dürüst cevap etseniz maksimal 30 bal işlem mümkünlüğü var. Biyi bilgenge bir topta jite, biyi bilmegenge 100 topta da az dekalık. Bugün biz sizning bilen biyu turunda söyleşiriz. Soravlarga bir gelip cevaplar tabarız. Siz hazırmı dostlar? Eye. Bek yaxşı, olaysa ketdik. Birinci turun birinci soravi. Biyu olihəsinin ismi. Soravga birinci bulup Kamile cevap verir, şuna göre balını da ol birinci bulup koyar. Neçe bal koyarsın? 10 bal. Yaxşı. Onun kündeşi Zemire neçe bal koyar? 10. Zemire de 10 bal koydu. Yaxşı. Aha zemin sizge cevap variantlarını ko'rsatam. Maya Plisetskaya, Isidora Duncan, Terpsихora, Avrora, Venera. Eydeli Kamile cevap verip qara. Men Terpsихора o'ylayım. Deb o'ylaysan. Eye. Demek, üçüncü variant Terpsихorada to'xtaldi bizning birinchi qatnashchimiz Kamile. Javobni qabul etdim. Shirat Zemire de balki o boshqa shara o'yladik. Men de Terpsихора deb o'ylayım. Zemire de Terpsихора deb o'yladi. Yaxshi, javoblarni eshitdik. Diriz javobni bilik. Diriz javob Terpsихора. U burungi grek mifologiyasida biyu san'atini yo'qlovchi muza sanaladi. Muzalar kishilar ishonligining turli ülkelerin poeziyani, san'atni, fanni yo'qlovchi olihalar olar. Qaybirlarining isimlari turli janrlarning sinonimlari olarak kullanılır. Masalan, Terpsихора, balet, balerina ma'nosida. Devam ederiz. İkinci so'rovni yangratam. Yaxshilab o'ylag'iz, yaraymi? Balet biyuşinin itegi nishik atalar. Bu yıl endi birinchi bo'lib Zemire javob verir, shunga ko'ra balni da ol birinchi bo'lib qo'yar. Necha bal qo'yasiz? 10 bal koyam. 10 bal. Yaxshi. Onun kundashi Kamile necha bal qo'yar? Men de 10 koyam. Kamile de 10 bal qo'ydi. Javoblarni ko'rsatam. Konfet, karandash, balon, pachka, qo'ng'iroq. Eydeli Zemire javob berib qara. Men pachka deb o'ylayım. Pachka deb o'ylaysan. Yaxshi, javobimni qabul etdim. Hem Kamile javob beradi. Men de Zamira shekilli pachka etib o'ylayım. Pachka variantida to'xtaldi bizning Kamileda. Javoblarni eshitdik, diriz javobni bilik. Bu so'rovga diriz javob albatta pachka. Onu shiltardan tegalar ham u 10-12 qatdan turadi. Men birinchi turning 5-chi so'rovini yangratam. Sahna tarixida birinchi Tatar baleti. Shirat Kamileda necha bal qo'yarsan, Kamile? 10 bal. Yaxshi. Zemire necha bal qo'yar? 9 bal koyam. Birazdan shekillanasizmi hali? Yo'q. Yo'qmi? Yaray. Shulay da 9 bal qo'ydi bizning Zemire. Men ularga javob variantlarini ko'rsatam. Shurada oqqush, suv anasi, oltin shesh, kesik bosh. Eydeli Kamile javob berib qara. Shurali. Shurali deb o'ylaysan. Yaxshi, javobimni qabul etdim. Shirat Zemirada necha ko'rasiz, Zemire? Men Kamile bilan bek kelisham, men de Shirali deb o'ylayım. Demak,
iki qatnashchi da Shurali variantini sayladi. Sahna tarixida birinchi tatar baleti Shurali ona Abdulla To'qay akiyatlari negizida Farid Yarulin, Ahmad Fayzi, Leonid Yakobson ijod etdi. Bugungi kunga qadar Tatar Akademiya Davlat opera ham balet teatrida doimiy qo'yilib turadi. Biz esa shu o'rinda birinchi turni tugalladik. Eliga esa Zamiraning 29 ball, Kamilaning 30. Biz davom etamiz. Olda ikkinchi tur. Bizning bu turimiz milliy biyularga bag'ishlangan bo'ladi. Bugun sizga berim mundayroq. Birinchi bo'g'inada biyu atamalari, ikkinchi bo'g'inada turli xoliqlar taqdim etiladi. Sizga ularni to'g'ri keltirishga, ya'ni qaysi biyuning nindi xoliqniki ekanini aytirga kerak bo'ladi. Zamira javob berib qarali. Lezginka Kafkaz xalqlarniki, minuet fransuzlarniki, mazurka polyaklarniki, polka chexlarniki, sarabanda ispanlarniki. Hem bu so'rovma Zamira bir tezgina javob qaytardi. Aferin, javobingni qabul etdim. Shirat Komilada hazırmısın? Aya. Tamam seni. Lezginka Kafkazlarniki, minuet fransuzlarniki, mazurka polyaklarniki, polka chexlarniki, sarabanda ispanlarniki. Komila shulay deb naq Zamira kibak tezgina javob qaytardi. Yaxshi, javoblarni eshitdik. Hozir biz bu javoblarni tekshirik. Dirish javoblar mana shulayroq yangraydi. Lezginka Kafkaz xalqlarniki, minuet fransuzlarniki, mazurka polyaklarniki, polka chexlarniki, sarabanda ispanlarniki. Shulay deb ikkinchi turni tamomladik. Bizning bu turda Zamira da, Komila da 5 ball to'pladi. Umumiy hisob Zamiraning 34, Komilaning 35 ball. Biz 3-turga oyoq bosamiz. Bu turimiz ortiq javob deb ataladi. So'rovlarga ko'chgancha qoidalarni anglatib o'zam. 3-turda da 3 so'rov bo'lacak. Javob variantlari orasida bilsa ortiq shu variantni saylarga kerak. Javobni berib huquqi shulay yo'q qatnashuvchilarning o'zida. Boshlaymiz. 3-turning birinchi so'rovi. Biyu turlari. Komila, so'rovni necha ball bilan berasiz? 10 ball bilan. Yaxshi. Uning kundoshi Zamira necha ball qo'yadi? Menda 10 ball qo'yam. 10 ball qo'ydik. Ham e'tibor bilan ekranga qaraymiz. Kadril, rumba, samba, twist, zumba. Eydali Komila javob berib qara. Men samba o'ylayman. Samba deb o'ylaysan, shulaymani? Aya. Samba biyganing yo'qmi sening? Yo'q. Yo'qmi? Bitma tur biyu Komila. Ya'ni shulay da sen samba deb javob berding, men sening javobingni qabul etdim. Hozir Shirat Zamirada bu nechta ekan? Menda samba deb o'ylayman. Zamiraning da samba biyug'in degani yo'q oxirsi. Aya. Bir qizonish. Bizning ikki qatnashchimiz da samba deb javob berdi. Hozir mening durustmi yo'qmi ekanini tekshiring. Rumba, zumba, samba bir qaraganda barisida bir tusli yangrayib kerakaymi? Ammo bu ismlikda samba ortiq do'stlarim. O biyu tugul sport kurashining bir turi. Rus tilidan samooborona, без оружия deb tarjima etiladi. Ya'ni o'z-o'zini qurolsiz saqlov. Amina samba deb, ya'ni oxirida a bilan yozilsa, onday biyu bor. Uni Braziliyada o'ylab topganlar. Biz davom etamiz. Ikkinchi so'rov. Porli biyular. Haligi so'rovga Zamira necha ball qo'yar ekan? 10 ball qo'yam. 10 ball. Uning kundoshi Komila? 10. Komila da 10 ball qo'yadi. Yaxshi. Hozir men sizga variantlarni ko'rsataman. Vals, break dance, tango, salsa ham rumba. Eydali Zamira javob berib qara.
Мен брейкданс деп ойлайм. Брейкданс деп ойлайды біздің Зәмира, мен оның жауабын қабыл еттім. Шират Камиледе. Брейкданс. Сен де Зәмира белән килешәсең, шулаймы? Яхшы, жауапларны ишеттек. Ортық жауап брейкданс иде. Біздің мәдәниетке Америкадан келген бию түрі. Хип-хопның әлеге түрі белән гадәттә яшьләр мавыга. Шәһәр җирендә аларны еш очратырга була. Мәйданнарда түгәрәккә җыелып, чиратлашып, уртага чыгып биеләр. Һәм 3нче турның соңгы соравына да килеп җиттек. Латин Америкасы биюләре. Камилә, син бу сорауны ничә балл белән бәялисең? 9. Яхшы, аның көндәше Зәмирә? Мен 10 балл қоям. Зәмирә 10 балл қойды. Яхшы, хәзер мин аларга җавап вариантларын күрсәтәм. Ча-ча-ча, самба, румба, джайв, полонез. Камилә, ничек уйлыйсың? Мин полонез деп ойлайм. Полонез вариантын сайлады біздің Камилә. Һәм мин аның җавабын кабул иттем. Хәзер Зәмирәдән сорыйк, бәлки Зәмирә башка вариантын сайлар. Мен де полонез деп ойлайм. Зәмирә дә Камилә кебек полонез дип уйлый. Җавапларны кабул иттем. Полонез Польшада килеп чыккан бию. Ул элек бүйек дип аталган. Бу биюне парлап атлап биегәннәр. Бу бию белән баллар, бәйрәмнәр ачылган. Латин Америкасы биюләре исә кызурак, темпераментлы һәм бик хисле. Аларга самба, ча-ча-ча, румба һәм башкалар керә. Шушы урында безгә 3нче турыбызны да тәмамларга вакыт. Җавапларыгыз өчен рәхмәт. Безнең әлеге турда Зәмирә 30 балл, Камилә 29 балл туплады. Шулай итеп, гомуми исәп игезләште 64-кә 64. Демәк, барысында бик кызыклы 4нче тур хәлдәшәк. 4нче тур. Әлеге турда мин сезнең җитезлегегезне сынайм. Сезгә, һәрберегезгә 10 сорау әзерләдем. Сораулар гадәттә бик катаулы түгел, ләкин мин сезгә уйларга күп вакыт бирмим. Миннән сорау, сездән җавап. Шуңа күрә ашыкканда ялгыша аласыз, дусларым. Игътибарлы булыгыз. Аңлагансыздыр инде, әлеге турда икегез дә максималь 10 балл туплай аласыз. Кагыйдәләр аңлашылдымы? Әйе. Зәмирә, әлеге турны беренче булып синең белән уйныйм. Әзерме син? Әйе. Алайса киттек. Халыкара бию көне. 29 апрель. Дөрес. Балет биюченең аяк киеме. Пуанты. Дөрес. Биергә өйрәтүче. Хореограф. Дөрес. Лезгинка биегәндә нәрсә дип кычкыралар? Аса. Дөрес. Трипак. Борынгы рус биюе, әйеме юкмы? Әйе. Дөрес. Аккош күле балетын кем язган? Чайковский. Дөрес. Кичә, уен, концерт чыгышларда махсус көйләргә кул, аяк, гәүдәнең матур, нәфис хәрәкәтләре. Бию. Дөрес. Кайсы татар бию көе классик әсәр дип танылды? Эпипе. Дөрес. Зур бию мәҗлесе. Бал. Дөрес. Биючегә сүз әйтмәгез. Такмакны дәвам ит. Би стара. Әфәрин, Зәмирә, син барлык 10 сорауга да дөрес җавап бирдең. 10 балл синең исәпкә. Хәзер чират Камиләдә. Камилә, әзерме син? Әйе. Алайса башлайбыз. Шаян ТВ телеканалында чыгучы биючеләр турындагы тапшыру. Шума бас. Дөрес. Кулны кулга тотынышып бии торган күмәк бию. Әлән-бәйлән. Әйлән-бәйлән, дөрес. Бии белгәнгә ничә такта да җитә диләр? 1. Дөрес. Соңгы кыңгырау бәйрәмендә нинди бию биелә? Вальс. Дөрес. Краковякны поляклар бии, әйеме юкмы? Әйе. Дөрес. Биюдә кул һәм аякларның торышы. Позиция. Дөрес. Биюнең иң югары сәнгате. Балет. Дөрес. Оча торган татар дип кемне әйтәләр? Рудольф Нуриев. Дөрес. Кызлар биюгә егетләрне чакырса, биюне нинди төс белән атыйлар? Ак бию. Дөрес. Бас кызым Әпипә, такмакны дәвам ит. Син басмасын, мин басам. Әфәрин, безнең Камилә дә барлык 10 сорауга дөрес җавап биреп, 10 балл туплады. Гомуми уен нәтиҗәсе
74'ke 74. Dostlar jengdi. Bugünkü sorovlar birde jenglardan bo'lmadi, lekin bizning qatnashuvchilarimiz sinatmadi. Aferin sizga. Dostlar, sizning de bilimlaringizni sinab qaraysiz keladimi? Aql batıl topshiruv her shanba sizni salamlarga bek shod. Shoyan TV'da ishlashganchaga qadar sog' bo'lasiz. Sağ Sağ bo'lasiz. bo'lasiz.